Bismillah kalk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı toğanlar. Assalamu alaikum hurmatlı bizim Mustafa kanalının görüşleri. Bugünkü çıkarılışımız toğanlar Farhat Aka'da mına Japalaktın Kengeş ayılında şunda aylangan atlar, komplekt atlar satığa çıkıp atat. Birisi mına çoğun at dostlar. Keyingisi mına Karakaşka ikinci nomerdagi аттың маалыматын айтып баштайбыз азыр. Farhat Aka, assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Aka, жақсысыз ба? Allah'a şükür. Денсаулық жақсы aka? Allah'a şükür. Бүгін комплект тап келіп қойыпсыз aka. Komplek karatlar çıktı. Комплект шыққан қара аттар. Бұл aka мынандай чабылып жүрген аттар бек өтеді. Eköten çağılıp çürgen atlar. Чабылған, тақалған. Анда азыр маалыматын айтып баштайбыз. Malumatını veririz. Өткенде бір күшті тез ат шығардыңыз ба? Сауыр ат, Gitti. Surxandaryaga gitti. Surxandaryaga бердіңіз. Alıp gitti. Uca rahmatını aytты. Jetti at. Ат жетті, Құда қаласа бұл дағы мынандай рахмат айта тұрған аттар ба? Bular eköten 100% garantiyasымен atlar. 100%. Azır gülüktüğündagi bardığını görsetebиz. Бардық жансын айыз. Зардасы жақсы оқса Zardası 1000. Зардасы 1000. Hem maqtağı bir gana Allah'a tanıdık. Тура айтасыз ака. Attı görürüşet. Мына чоң аттан баштап биринчиле метрге албайлы ака. Maylı şu metrik alaydı. Метрге тартып коюлуп метр. Менен өлчөп достор сиздерге чоңдугу канча экен, бийиктиги канча ошол боюнча тартып берели. Кана ака коюңчу. Бул чоң аттын жашы канча? Jaşı 7 yaş bolot mı kökkö. Көккө 7 жаш. Жерге тийгиздиңиз, Öyle. Мына достор, жерге тийди. Бул жагы 70ке такап барат экен. 70'ke takaydı. Bu Berkin daire bir tartıp koyla. Эркине бир тартып коерунчу. Çat gelçi beraber şonda bir tartıp koy. Каракаша. Кайман аттары эмне деген аттар ака? Pulya menen salut. Mına pulya. Каракашка пуля. Bunu paltaraşkasında gelgen özüz göç. Жапалакка келген. Азыр жашы канча bunun? Yaş 4 yaş boltat. Hem nemelerin sayıtat. 4 жаш. Kamçılık yapma. Bir 60'tan aşık. Кичине ашат экен, Bir 60'tan aşık elaga. Bir 60'ta. 60'tan Bir келген. 60. болот экен. Пуля менен салют. Pulya menen salut. Мына салюттун маалыматын айтың ака. Баяктын аты Salut. 2 yıldan beri özüzde. Çavulu tat. Чабылып атат. At kişine turup kaldı ulak doktorundan beri. Кандай кириш чыгыштар ака? Var çok jayında. Жайында. Sağ ozu kattıgırak bu. Алды каштetse. Aldığın atı aldı kaç değil. 1.70 çıkar. Yeni. Пародасы кандай? Parodasiyamın şu bizim algamız bıltırç. Былтыр келген. Bıltır gelgen ha. Тарбиясына Tabriyası gelgen ha. Çok valla göstererek. Hayda çöde. айдачы гана. Boşalt aldığa. Tart. Польшадан болушу мүмкүн. Oluşu mümkün. Hem bu toşunu bilmeyen eminizi de çıkıyor. Чуркашы жакшы экен ака. Çurkası жақсы. Boldu kapkıyınava. Дыханиялар. Boldu. Болду. Dıkanyalar zor. Var çok zor. Ады жайында. Ha. Оозу гана неме экен да? Oğuz kattıgırak. Палбанга бап. Kalbanga bak. Бирок балаңызды токтотуп атат экен. Палбан мынандай эле токтотпойгудай. Туягынын ден соолугуна жооп бересиз. Var çok jayında. Bir iki tevilengen yerleri var. Караңыздар. Атта жаман мүнөз жокпу кылыгы? Çok coş. At coş. Салют дедиңиз. Тепчтөбөйбү ака? Çok. Onda adatları çok. Boşsun coş. Такап атыпсыз Ha. Takası canlı. Bir adam kötülüp şu balayla kötülüp takalattı. Жеши күчтүү. Ceşi zor. Зорбу. Ceşi terisine çıkıp durmuyor. Эки жак айландырчы. Kıtarak al. Бияка. Бурулуштары зор экен. Boldu. Балды. Мына жандар. Эко комплектин Eko komplek. Yani жалгыз alsa жалгыздан sata veririz. жалгыз алса жалгыз. Komplek alam degenleri komplek satarız. Азыр Boldu çok kıynamaydı. бол кыйнап атыр экен. Мунун баасы кандай болот ака? Bunun bası jakın $4,500. $4,500. $4,500. Az yoluna düşüp verem. Чоңдугуна карап ака мындай жеңил эле коюп койдуңузбу дейм да. At жеңil. Yemi sezon tütten bu ne $10.000, $10.000 деген men payda yok. Ооба. Satış gerek, işletiş gerek.
Algan adam bilmeye giriş gerek de. Biz hem aldık, jöndülü aldık da bunu. Aha. Былтыр ошо немеде алып келгенбиз, августта. Августта. Багууга кириш керек экен да. Саратан жемин жедирип. Саратан раса ургулуш керек болгочу. Бастырчы. Мына достор, салют дейт. Салюттун чаткаягын көрөбүз эле дагы. Пуля көтөлүп ака. Ооба, пуля көтөбүз. Пуля көтөбүз. Болду. Такта. Түш. Пуляны мен чыганы. Арсен. Bilmiyorum. Жоош экен ака бул. Жоош, экөтең жоош. Мына достор эми пуляны Бул полторашкасында келген, бул. Полторашкасына келген ба? Полторашкасында келген. Жайында өзү неме? Бир койгончу. Өзүңү билдирип ал. Ат жаныңдан. Бунун Пуля. немеси кандай? Болду, секин. Бул нак аркага иштейт турган ат. Бою ошо 1.62 бар. Алдыга салют менен кирип, пуля менен алып чыгып экен. Ок бул дагы өзүн өзү ham иштей берет. Галасы ham күчтүү, бар жогу жайында. Бул келип бул жакта кандай тарбиясын Өзүдө алдым ошол жерде. Улакка чабылды ушул жерде. Быйыл чабылды. Бунун жашы 4 жаш болду. Жаңасы экен да эми, Түйүн сайды, үстүн сай элек. Бери алып кетчи бери. Бери алып кел. Туягы жеңилден экен да. Өтө жеңил. Бул Бишкектен келген тагы-түгү, Новокиргизский булчу. Жаңа кыргызчылыксың. Мына иштерин көрсөтөлү замы. Ишин көрбөс болчу экен. Мына. Алды сайт тура. Üstünde hiç bile yok. Mına tagın saydı. Mına kulun içine hem almıştırdı. Mına. Taz da жаңасы экен. Жаңасы oldu. 4 yaş oldu. Жоош бу өзү? Öte жоош kalmagan kaç. Жоош. Ana 5-5'ke үйрөтүп алган болсо, бирок at. Любой нерсеге жарайт. Зарда күчтүү экен. Bizde 5-5 чаппайт билесиң. Бирок аламан улакка чабылды. Bunun басканды болот экен. Bunun baasını жақын эле коям Замир. Жакын жер. $2.800. $2.800. Ama bağlarda ama sonun koydu atsak. Ооба. Satılışqa эле. Satılışqasın. Maksat satış gerek. Бул ат өзү негизи Замир. $3.000 ham арзан ат алган адамгач, билген адамга. Билгенге. Тарбиясы күчтүү турбайбы? Камчы канча колдонулуп берет? Камчыны сүйбөйт. Только үн менен, жылоо менен. Жылоо менен, Номеріңізді айтып қойыңызшы ака. Болду, көп кыйнабай. Болду. Ат жакшы экен. Номерим 559 менен 94 00 27. Сода жүрөт ака. Сода жүрөт, Кудай кааласа. Комплект алам дегендерге дагы эме кылып беребиз. Оптомго берип бересиз. Жакшы ака. Базарыңыз берсин Фаркат ака. Рахмат сага. Мына достор, туяктарында жакындан көргөзүп туруп, чыгарылыш тактырып жыйынтыктап коелу. Базарга, содага тургандар береке.